Pamiarsa pinake edan rahina suci nyepi desa adat Kediri muali ngemargiang tradisi tek-tekan nangluk merane. Sane sedurung nyane nanin ngandek pemargin nyane sangkaning pandemi COVID-19. Dresta puniki kemargiang ngawit tanggal 17 Maret tur puncak nyane selikur Maret antuk nyarengan krame desa adat Kediri. Bendesa Desa Adat Kediri Ida Bagus Ketut Arsana Mausang nanin ngandeg sangkaning pandemi COVID-19 tradisi tek-tekan muali kemargiang medasar saking pikayunan keramani. Anutin asil sangkep tek-tekan pacang kemargiang galah tengah kutus wengi. Saking kuentenan pitu Banjar pacang kekepah dados kali kelompok. Kelompok A rauh saking Banjar Lodpuri, Banjar Pande, Banjar Tanjung Bungka, miwah Banjar Puseh. Raris kelompok B rauh saking Banjar Panti, Banjar Jagesatru, miwah Banjar Seme. Suang-suang kelompok pacang mesolah pingkali selami tek-tekan. Warsane mangkin genah sesolahan tek-tekan sane sadurung nyane megenah ring ajeng kantor Camat Kediri, rauh mangkin kemargiang ring ajeng kantor Dinas Perhubungan Tabanan. Suang-suang Banjar kaicen galah 15 menit antuk mesesolah nyobiang kreativitas. Nanging sadurung nyane para pamila tek-tekan pacang ngiterin suang-suang Banjar antuk makta kentongan, okokan, gamelan, tedung, miwah sanelianan. Genah sane kagingsir puniki mata tujuan nambakin kahanan kosek pameka sering rahina pengrupukan indik tata cara pemargi tradisi tek-tekan mabinayan saking sedurung nyane inggih punika wantah nyobiahang okokan kemanten sanenten nyarengang anak alit miwah kerama istri utawi ibu-ibu. Ring rahina pengrupukan saking papitu Banjar inucap pacang ngawitin sesolahan saking ajeng puri Kediri raris memargi nuju Catuspata Kediri. Selami puniki ritat kala rahina pengrupukan ring desa adat Kediri nenten wenten sane ngaryanin ogoh-ogoh santukan sampun madue tradisi tek-tekan pinake tetamian leluhur. Tek-tekan inucap taler mata tujon nyomie sekancan merane ring desa adat Kediri. Manik bisnis Bali nguningayang.